Razmnožavanje ružmarina iz reznica jedan je od najljepših načina da proširite svoj vrt, posebno ako volite mirisne biljke koje cijelu sezonu privlače pčele i raznose aromu Mediterana. Iako ružmarin možete kupiti u rasadniku, ništa se ne može porediti sa osjećajem kada iz jedne male grančice sami stvorite novu snažnu biljku. Dovoljno je malo strpljenja, pravi trenutak i nekoliko jednostavnih koraka koje donosimo u nastavku i vaš dom ili vrt uskoro će biti bogati za još nekoliko žbunova ružmarina. Svakako najbolje vrijeme za uzimanje reznica je proljeće i rano ljeto kada biljka aktivno raste. Tada su izdanci puni energije, a ožiljavanje ide mnogo brže. Ali dobra vijest je da se ružmarin može razmnožavati i zimi, pod uslovom da osigurate stabilne povoljne uslove. Idealna temperatura za ožiljavanje kreće se između 18 i 24 stepena Celzijusa. U tom rasponu reznice ostaju otporne na isušivanje, a u isto vrijeme aktiviraju proces koji potiče stvaranje korijena. Ako radite zimi, važno je da temperatura nikada ne pada ispod 15 stepeni Celzijusa, jer to znatno usporava ili potpuno zaustavlja ukorjenjavanje. Za reznice birajte vršne poluzrele grančice dužine 10 do 12 cm. Najbolje one koje nisu ni previše mekane ni potpuno odrvenjale. Donje listove sa te grančice uklonite tako da otkrijete barem 4 cm stabljike. To je dio koji će biti u zemlji gdje će se formirati korijen. Iako se ove reznice dosta lako ožiljavaju, po želji možete koristiti prirodni hormon za ožiljavanje. Voda od vrbe, cimet, med ili aloe vera, odličan i potpuno prirodan izbor. Oni ne samo da štite reznicu od gljivičnih oboljenja, već i blago ubrzavaju formiranje korijena. Praškasti hormon možete kupiti u svim vrtnim centrima. Najvažnije u cijelom ovom procesu je pravi supstrat. Ružmarin ne voli teška, zbijena ili pretjerano vlažna tla. Za najbolje rezultate koristite mješavinu zemlje i pijeska ili perlita u omjeru 1:1. Tako ćete dobiti lagan, prozračan supstrat koji omogućava brz razvoj mladog korijena. Zalijevanje treba biti umjereno, dovoljno da supstrat ostane blago vlažan, ali nikada mokar. Previše vode lako dovodi do truljenja, posebno u ovim hladnijim mjesecima. Ako reznice razmnožavate zimi, preporučljivo je koristiti mini staklenik, neku providnu plastičnu kutiju ili foliju, kako bi se zadržala toplina i ravnomjerna vlaga. Može to biti i neka obična vrećica. Uz to dobro je obezbijediti i dodatno svjetlo, jer kratki zimski dani često nisu dovoljni da biljka održi aktivan metabolizam. Obična LED rasvjeta postavljena na 20 do 30 cm iznad reznica sasvim je dovoljna. Prvi korijenčići formiraju se obično nakon 3 do 6 sedmica, a u zimskim mjesecima može potrajati i malo duže. Najbolji znak da se reznica uspješno primila je pojava novog rasta na vrhu. Tada je možete pažljivo presaditi u veću posudu ili direktno u vrt, ako su vremenske prilike pogodne naravno. Uz malo ljubavi i pažnje svaka reznica može postati nova snažna biljka, a najljepši trenutak je onaj kada znate da ste sami iz male grančice stvorili nešto što će godinama rasti, mirisati i uljepšavati vaš prostor. Ružmarin je biljka koja uzvraća. Što joj više dajete pažnje na početku, to će vam kasnije više pružiti u vrtu i kuhinji. Napravite sadnice za sebe, a mogu biti i idealan poklon za drage ljude koji će mu se sigurno obradovati. Za još ovakvih zanimljivih videa o razmnožavanju i uzgoju raznih biljaka, voća i povrća, pridružite nam se na našem YouTube kanalu. Ovaj video podržite sa lajkom, a u komentarima podijelite vaša iskustva sa razmnožavanjem ili postavite neko pitanje ukoliko nismo sve detaljno objasnili.